سامانیان در قطار 100 سلاله مشهوری تاریخی جهان جای گرفتند. هر روز ما گاه یک شنبه را انتظار میشویم ورزشگاه спортзала одиқ шавад ба мо биёем тамрин кунем машқ кунем чун дар хунукӣ дар берунҳо наметонем ҳар ҳафта агар ки ягон нафар бошад варзишгоҳ дошта бошад як ҳафта ба 2 бор 3 бор тият биёем машқ кунем